Karbiang Long Autonomous Council Apang ke United Nations Hills and Australian District ini Tuhan yang tiket ini 1952. Kalau 1952 original sektor ke Tuhan Department ke itu kawanan. Lasi la tax collection. Laso itu Tuhan tax collection memetang kawan Karbiang Autonomous Council kangalong. Ana bang itu laso tax Pipia tax mak endi lapen jon tu Januari pencenglok lapen la Karbiang Long kedu Pipia hormus sama Karbiang Long to Autonomous Council tax endi GST ke kape Karbiang Long Autonomous Council endi la so ajakong pension itu isi pen ingcai isi pen itu sir la so pension itu tap sir pension itu lagi arona ting pension itu claim bob lapen ke asama chief minister dan sana agindo laso buta kopi kilo long tek ye tum jitu ni ki aron ke do je Karbiang Long yong sinang ludi kulong ke professional tax ki piji lake kona aso tumaphan je dak six itu abang bukan di tumpan ke lake professional tax yang ke compulsory laso teng ben si arona teng ben si claim lo lapen ke asama chief minister ta proje arona teng ben claim lo ko ke tumahi bisa hangnapta Ipunji alama itu si Nilpanan Khanlo, laso teng sendiri nampol. Sir, 125th Constitution Amendment juga pernah. 125th Constitution Amendment about kena di nang labangke, je labangke amendment pulang ke dia bangke UPD satu, aja dingkui penke song, lekaman penke song. Alang tu mapan geram satu lo. Laso 2011 aningkan central government, state government pen, tapi UPD satu pen. Alang tum lamdon ke cetok memorandum of settlement lai silo ini ya bangke song shokatu eliko sotum 2021 aningkan alang tum central government state government dan la song shokatu alam dona tengken memorandum of settlement kalau so itu tawate pun mana fifth amendment lo dulu lasi lahaya homu bangke na tum thatha je Karbiang Autonomous Council lo power kabe kepen apang MOU cetok lo 1995 pada siap power bangke nang dang pon lo jel tu 30 department bangke executive level legislative power da itu dong Karbiang Autonomous Council nang de lapen ke konon dong si cetok lo tel tu bangke 54 bangke executive and legislative power da department 54 anang legislative lo bata aja kong lo pen 280 article 280 pendamel itu tangkanang le halage panchayati raj kali lake je hadapen tangka cho hang central government article 280 ben se hang state government tumta article 280 ben se cho hang lo la soteng ben si je non initum traditional village development council la pen ke non tribal area ban ke village development committee ni tum steng ko la pen traditional village development council long ban ke lake aphai ban ke Harus open suris ada dulu pulang ke lake traditional village development council sing udah si tangkanang lepo lapen je non tribal atau adima bangke la bangke lake village development committee la bangke bang suri ke thompen bang suri po phai hala dak dulu ke la sisi village development committee sing la bangke je tangka ke banji phal rong rup ka paching thurji phal je dak sel help group tum phanta ko ke badunji plong te atung je non state government ben GP ben ang param dame la tum phana ko sel help group tum pen la village traditional development council tum yong se PG plong te la saja kong ta la non ki do bongo monsoon session parliament ong place unji ma sarva la so por ke place ye phansi non mang ni tum la stroke 60 autonomous council hai la so stroke 60 autonomous council tumta la so ho Delhi long kating bai etile tum pen ang par gela tum ke power non la stroke 60 autonomous council pen ke aja kong ke the nai pu ke recognize lo je Karbiang Autonomous Council ni aja kong ke the nai second ke Dima Hasau lo ta tum ta long le philang aja kong do la pen ke hu Bodolen ke abi long le philang aja kong ta sile tum along ke tu sita ni li puji bang ke ye katha sang ho ani sita dak political discussion long alang li donang ye follow Karbiang Long interest personal interest kali le Karbiang Long interest make positive debate sidu ada positive discussion esana discussion kan la siola dak ke je thurmia we tumhan ke pamang hunang non alang li plus 62 long mangke da bangke paragraph
14 ateng ben pulong te la da ke president of India ta 62 liria ke na interfere ne president of India ta bypass na kuri ne sita na tum chini na ye da pera 14 long pilo ke to pada ke to bang ke da ke governor isi commission bahayon yong si isi hini ke thom pudo governor na tum da 62 pega 14 long na tum lango hoda bang ke je president of India la ma tokte da ke je governor bang 62 liria tamme kecok ciasa yang deng dokok pulong te isia commission bahayon inquiry committee bahayon corruption yang si pene dokok pulong te je governor aja kong do commission da bahai last itu kala ke paragraph 14 bangke alang bangke thana bangke paragraph 14 bangke je president of India ta dake Carbon Autonomous Council ba 62 Autonomous Council longke lake interfere kurun de ba 62 Autonomous Council longke lake alangli da bangke bypass kurun de ason si tham ta pe than pu alam si kang dak pom lo se non tamen nil tum dam bom lo dak kiruni long tamai pijar itu notice kitia teng kan si pinia bangke signboard topo ada ngi limit hang mata dak dampo jela dak signboard apen fencing itu niki alang tum high court case pijar high court case pijar lo la high court case ki pige do hem si case pimati ya tala khali bang di mana bangke nitum signboard pipo la pen dak ke fencing logai po ada bangke Carbon Autonomous Council ari dek pipo pijar along ke dak ke jokta in salong le lo bang sir siala mangente langon constitutional amendment along 62 aja ka provision anu kata dak thapon do ke thap do hada ke penan kang nanon son seat bangke iltu bangke elected bangke 44 seat do as per MOS 1 2 long adole hai the 2 long bangke iltu bangke reservation do lapen ke 6 bangke lage government nominated tel la bangke 50 strength ko